Ready 2016 2017 awal, lokasi Bacem Jepon Blora. Untuk harganya 11.700.000, masih bisa kurang. Yang ini 2018, ini juga 2018, harga sama 14 juta. Lokasi Bacem Jepon Blora. CBL iki arek siji lur lho. Arek siji pacek panjang. Mesinnya segel blowing. 9,5 ae, 9,5. Wis glowing, wis karek nganggo, siap pakai, pajak dawa. Lokasi Bacem Jepon Blora. Woi, pira iki? 9 juta. 9 juta susuk 2014 awal. Registrasi masih 2013. Mesinnya segel, Cak. Stripping ori, lampu-lampu ori, siap pakai. 9 juta susuk. Hop hop hop. Hop, Cak. Hop hop. Rego pira iki, Cak? 2022. Regane pira regane? 17,5. Istimewa yo. Kilometernya pira iku delok be. Oh, hampir 7.000 kilometer rendah. Nalpot ada semua orinya yo. Jos. Istimewa, baut-baut bening. Lokasi Bacem Jepon Blora. Peh. Les tukang medio. Iki lho, trail-trail apik-apik lur. 2023 CRF. Iki WR, regane padha lho. 28.500. Rene nego langsung digas Bacem Jepon Blora. Wah. Piro iki, Pak? 7.000 nego. 7.000 nego, mesin segel. Orisinil yo, Pak yo. 25.000. Kilometernya kayak 30.000-an. Duh. Layak glowingnya ngene. 7.000 max 700. Wah, Nak kurang 500. alah iku abrakan. Info. Bebas. 2.000 piro iki? 2015. 2.015. Oh iya, plate anyar yo. Mesin segel yo. Mesin sek. Mulus. Regane piro? 10,5 nego. Oh, iki lor lho. Ngulus. Sama itu. Montor gedene ini 9.700.000 lor. Prodonge eneng, kurang dipasang kae lho. Mesin segel kilometer akeh 21.000. 2014. Merapat Bacem Jepon Blora. 10.000. 2016. Pacek anyar, bane nyes, si apik. Lokasi Bacem Jepon Blora. 10.000. Lor nek kepengen motor sport 8 juta iki, plate duower. Pajeke off sesasi. Plate duower, mesin segel. 8 juta ae, Lur. 8 juta. Lokasi Bacem Jepon Blora, depan warung Mbah Wardoyo. Ini warna sama, harganya beda. Lokasi Bacem Jepon Blora. Scoopy 2022 dan 2023 warna army. Lokasi Bacem Jepon Blora, harga 17.500 sama harga 18.300. 2022 sama 2023. Monggo yang minat rapat.